Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Hlavu the Gupta loko a cakaceta ti-producer ta xiyimbeleri Mr Post, Mr Power siku leya Zandlovu, Panyas na DJ Gift Magegwana. Endzhaku loko ku hangalake nkandziyiso wa Panyas a karhi a themendela risimu ra Magic ra xiyimbeleri Benny Mayengani the President, a vula leswaku ra dlaya. Hi fike hi vona Hlavu the Gupta a commenta a tsala leswaku va byeleni va ta teka project va ta kopunula va khome memorandum. Se mi ta swi vona leswaku Hlavu the Gupta kahlekahle u le ku cakanyeteni ka ti-producer ta xiyimbeleri Mr Post, Mr Power siku leya Zandlovu. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Mi ta mi swi vonile leswaku kahlekahle wa tisola ku va a vula marito ya leswaku risimu leriwani ri ba ku dema ka u chava leswaku vanhu va ta ku yini tanihiloko a karhi a wela eka Team Post. Futhe timhaka ta ka Gaza ti heli, kasi loko hi kamba eka YouTube se tinsimu ta xiyimbeleri Benny Mayengani the President ti le ku tirheni kahle swinene. Risimu ra Mahlasela ri wela ka tinsimu leti nga ku trendeni loko hi languta ri le ka xiyimo xa vu-16 ka tinsimu leti nga ku trendeni. Loko mo languta laha ku fike ku tsariwa leswaku 55K views one day ago iva ku #16 on trending for music. Se hi ndlela leyi risimu leriwani kahlekahle se ri le ka xiyimo xa vu-16 eka tinsimu leti nga ku trendeni. A hi rona ntsena ku tlhela ku va na risimu leri nga thyiwa leswaku ri Magic. A hi voneni rona ku ri le ka xiyimo xa vungani, or ri le ka xiyimo xa vu-27 27. Loko mo languta mi ta swi vona laha, se mi ta swi vona leswaku ri Benny Mayengani the President ve le ku tirheni swinene hi ku na le ka ti-iTunes risimu ra vona ri fikelele ka xiyimo xo sungula. Me yitwa njhani album Mayengani lezi? Shaba. Shaba. Ngakho ngathi nchu. Intukulu wami ngabango mara ngathi nchu. Mara mo angabi Mayengani. Shaba. Ngomtha. Ha. Sipindele tasho. Mati huya shaba. Sithi bambe. Shaba. Yeah. Tisene shaba. Tisene. Armi do ngari. Yeah.